Znači prvo ćemo prosejati brašno. 170 grama. Ono što vam ne prolazi, što ne možete da prosijete, bolje lepo izmerite da znate tačno koja vam je količina ostala i dodajte novo. Sad kad je brašno prosejano, prosejat ćemo šećer u prahu. 200 grama. Ovdje imam 150 grama belanaca, od njih ću uzeti pola i napraviti pastu sa brašnom i šećerom u prahu. Ostatak belanaca ću kasnije umutiti sa kristal šećerom i sjediniti sa ovom pastom. U pastu dodajem boju, izabrala sam ovu Sky Blue i nju ćemo isto lepo sjediniti. Dodajem belance i mutimo normalnim pokretima, nema potrebe za mikserom, potrebno je samo da se sve lepo sjedini. Cilj pravljenja ove paste je taj što će belanca zajedno sa šećerom u prahu zatvoriti čestice badema, pa badem prilikom miješanja neće pustiti višak ulja. Znači ovako dobijamo bolju kontrolu vlažnosti i dobit ćemo savršene kolačiće prilikom pečenja. Sad kad sam dodala boju, sve ću ponovo lepo sjediniti i pogledajte kako je to lepa čvrsta smesa. Kad je sve gotovo umešano, prekriću je folijom i ostaviti sa strane dok pripremam belanca. Sad ćemo da mutimo belance. Znači ostatak sipamo u ovu činiju i krećemo. Šećer dodajem postepeno. Belanca su gotova. Sad kad su belanca umućena, idemo da ih sjedinimo sa pastom. Znači skidamo ovu foliju i dodat ćemo ne sve, malo. Sad je ovdje bitno da ovu smesu ne lupamo, ne pravimo energične pokrete, znači samo polako, lepo umiješati. Sad kad smo sve lepo sjedinili, boju, belanca i pastu, smesa treba da nam bude ovakva, kao lava. Makaron se ću ređati na prevrnutom plehu na pek papiru. Također može se koristiti silikonska podloga za njih.
Leh dobro udarite nekoliko puta o sto kako bi se sav vazduh izbio, a zatim kad se pojave ovi sitni mehurići, probušite čačkalicom. Možete, pošto će ostati rupica, blago zatvoriti i to je to. Sad ću ih ovako ostaviti na sobnoj temperaturi oko sat vremena. I evo, posle sat vremena... Na prstu ništa ne ostaje, potrebno je da se uhvati ta korica i stavljamo ih na pečenje. Kad ih izvadimo iz rerne, obavezno ih ostavljamo ovako na pek papiru ili ako pečete na silikonskoj podlozi dok se skroz ne ohlade i ne diramo odavde.